Ya channel ke jonga kulay sibon bentangan mina ngalayo dak first prize begini right terkiwa lang batli kan dia moyang kan but actually kemudian kumta kadai ba kenyang natit balai natit pa krepot natit balai natit te yo tangga first prize mana-mana pasti online kin sayo ya kan sibin mana-mana kibadan ka online kin sayo sibin ni asya ma kin sayo sibin kubli sibun kubli jarngu padu ipi kubli sibun amdan ni ban ong ipi tangga jing ai kubli amdan ni bangan ong ipi shit ha tangga jing ai kubli ngayo first prize kadakhar yo cash Arya lai hajar jingkia jong kadok hang kadai 1.40 tidak katu kepisa ngalayo banai song pa hiye te kum gajing ai song pa jong ya badu pan tu trai pung pan ngai san spa iti dak hai penra iti khnai baret ngai san phau ngayo rasi yang hajar sau spa san phau dak katuan le sibet le show le ni shopping lên thịt Russian thịt jing bam Russian na kabenta haye tekani kalaman toy hajar sau spa dangam ai hayang ru mathe da kai yang hang ni layo ya bang sashi benai benai le steo sashi steo te hule sibun hello Meme, is it you? If it was you, then say yes. If it was not you, then response come long silent. Uff. Boleh mo teman. Ya, ayo hang teman. Diskuti hab yang masyarut. Cái này không nè mà là đi bài đặc mà ơi làm best ba boleh sibun dos boleh sibun baru kita pergi ke channel ke jonga boleh sibun ni baru kita pergi ke channel jonga today kalau very lucky yang ba ngasong kwai tang hakapor lai steng sauduna hakapor sau steng yo kadok ha wa sikilo steng sikilo steng sikilo sau program sorry sikilo sau program khadkhar kham subang ikon ru subtanat nya stunya sini subtanat but hakapor balik tau iyo kan we are la sao an hajar sispa arspa laispa sauspa sanspa sanspa sanpau buat kawai ke sanspa pan ngalai tu malik jang tu kapung hi ngai bai ngiu bai reneng sira mentang ayo ida kan ni de boleh sibuk naik visa apa ke channel jangan kamu di benia cak mata mengambil benia di ada ngani Ahmad
Di subscribe, like, and share my videos. Ngan sa upload video bamantangas ni, ngan update sibet, ngan edit mamat kan su penonder malumala kumto kan isu katus tu tap lah hajo bakat internet visa ke nongpen. Te haplang cuk kata ngan sepen ilang ke video jangan apa. Te kata kali bana khmat keladap. Ada pilang bay Aisyah ngan sepen ia jing he jong dak hak por bang akhir hayang. They wait for 5 minutes. Only 5 minutes. Only 5 minutes. Aku ingat lalut. Last paket punya. Terus smoking is injurious to health. So begini surak. Hang ni aktif ha. Sebenarnya ya kena tahap ya kayak na jorong. Jaipan. Tang ba mak pasuto. Ndar masuto menurut. Tang ba mak pasuto. Badan kali tak kadau. Dire. Aku boleh mah. Tak. Mden ni ada aku mau ipat. Tak boleh lagi. Dah. Yang lain. Mana balak punya up yang ilong kita bayar 5 minutes. Ngalam ni. Ngasuan ring video kai sini ban pe hak tu kasih macam do. Terus dia sawaji laklum. Hak kasih Friday kelam ai khwai. Ai khwai situs kendong. Bat mentah kasih pat. Kedai kasih Saturday lah ai khwai yang sini. Dilong kita bayar Aisyah. Dengan ajan poi hiang long kita Aisyah kindian. Ngasoi tang kedok hangan mino antong pha ka cuti. Ni kali lạnh lantep. Lima. Datang. Kibasti hakal lain kinjoi hadin bangayang sait kakali. Habibi. Lang kibaya Aisyah. Lang kibaya Aisyah. Lang kibaya Aisyah. Lang kibaya Aisyah. Kau peniang ni kedak kau bahaya kat noh ngan peniang makan mah.
hot berarti. Pegang nih. Ih, lagi. Cak tahan mina. Ini sebenarnya kedem ha telepon. Tuh. Ini. Tingin long bayar syak hendak yang pos syak hendak nang yang spot. Long ki bayar syak. Itu ya. Wah, yang bibi yang. Wah, ya. Ya belum lihat tok. Kan ini. Napi. Mana? Lawan. Menelih udah bayar muka. Merah wat sudah. Harus pasang nanti foto. Sini boleh semua. Come. Jangan dong. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Shut up. Be silent. Shut up. Kini lapor kamera jong ah. Baby up. Tikun jong men jong ah. Apel. Alibi, ayo. Wow. Kadi ko ay mga ifi. This one. Take it. And thank you, Papa. Oh, thank you. Uncle Blay. Then go. Where do you want to go? Ya, support. Yakinnya ya support ya. Depan support ya. Solo. Biar support ya. Saya nak itu ini semua. Ya support. Yakin? Come on. Ya. Ngan buat sebangan teks biar